Hapapan pendapat ba ekajing temu jong u banyakon yak election MP Lok Sabha Arja Arpusau na Shillong Parliamentary Scene uba Peter Chalam ubariu noi saj an ulaong. Bagajing yakun jong u yakani ke election kadai na kabanta ki nong tap vote ki badan gajing it clear ki basong shit na markari bat kajat benriu. Habakran sikilat patai kubor hakan nok pai sengi jong kat santar urempang Arja Arpusau uni urang ba ubari na kasnong lat kor ulaong ru. Bo kwa ban kentho yano Henry uburam yaki basim benta ban ai rang hakani ke election kumuba Vincent H. Pala na ka Congress ka Dr. Maisel Amperin Lingdo na ka NPP bat kiwe. Yamta ngakwa ban rumi ka politics na kanuno ka political party Henry ngawan ban rumi sa politics through as independent candidates. Ngakwa man sim kabu ya kajing dan party hamne Henry ngakwa pangan pan mau sa partai bangan dan ya kata kamensim ban kit ya ka jet penriyo lemba ya kani ka ensuing election ke berwan tajong Arja Arpusau. Let the people know agar pan iki press iki media iki print seperti electronics bagai berpau kupor si pa ang subsang ini conferency ba kintip nomor ba kedan ki sensitive borders na pa ban ma kita ki sensitive borders kita ki borders ki ba am sha ban sha rong akal ki jom ki sha di kejing shuya tu khana shi sulok sekian hakok kami akali hakok blok la shutem su di jinwai. I don't want to talk about those borders. Ngakrantai di sensitive borders kiba perkhat ya kayak banyak ke im jong ke state jong as a whole, especially yang one yang ke Shillong Parliamentary Seats awak ban mai di beri kepada ha ini ki live duty di legislative assembly constituencies. So that bagi ni sensitive borders nada kita tangkin dia tu kedai di borders di pala shimya ke jingrai pun sudah kurmal ya kabut jadi nak kata makpan nama jadi pin keren pin pasal jadi bah kibuts what penai no ngada bilang ya ini dulu ikan yes ngada bilang kan ini dulu political party ini board jadi what red you like pan yang nado macam nyau dia hadu makan takut ke polling dia but penegam yang board jadi yang no sensitive candidate ubat keren dia sensitivity juga politics ubat dam yang kata ki om yang kata political maturity hu mentah gun kemudian kita political maturity ki suan seka lembung jangka election kim tip what is politics all about and ka politics kono ka bagia kat perman politics kamai kamu ko besuk yuno kan dia kada umdai ku brio bala pun kre na kata na wan taka jingsul banyak pun ya kani election MP na ka Shillong Parliamentary Seat ngawan hamne om na kajing tumu man penklam yo no yang against ngawan hamne man highlights tang ya ka position macam pro candidate bawan mata yang Shillong Parliamentary they are a giant jong apa jong kam Amperin jong Dr. Ricky kita ki bit ki baki brio ki ibet rai ngawan om man ban kentha ino namno ban kedau kiti yang jingklot jono namar pai ba madam je ki 3-4 times pai ba au kan start nang ni sikmat jano ban je dan ha joko Arpusau ban jano ban pensiun nang pade kabe ko bor jama nang masukan pensat cupat ba terua ya syang ki pai ba among bangan pengelam ya ba pala ni kam beri ilang ki respectable position ki ba jela ka sei akini snap ki balai